amahoro y'Imana bari namwe turabakunda gose cyane muri kumwe na Chimamanda Moses. Imana ibaho umugisha. Gatoya ngomba je ntukane ukabadakunda gutukana uhave. Ukabudakunda ibitutsi uveho. Ndabisoma again ukabadakunda ibitutsi uveho. Udakunda ibitutsi uveho 1, udakunda ibitutsi uveho 2, udakunda ibitutsi uveho 3. Hari umwanya umwe bibereye ukutuka umuntu yacitse ikigoryi. Kandi mu buryo bufadika burumvikana. Biragacanga canze ikigihugu navyaha bibwa biracanga canze. Kubera ko nasubijwe na yandaya yo muri Australia. Yandaya y'umugabo ejo bundi ngaho navuga. Iyo ndaya y'umugabo murazi ko nebabwiye niba bayita ndakunda kwibagira. Ndakunda gucibagira nya kigoryi nyere ngaho kime cyarima aye twagiriye ibakwe onunyere wa Yesu cyagiye cyakera mbere ngaho utwagiriye ibakwe murabyibuka karya ndirimbo yari irimo umuriro naho cyagiye ngaho kiza kirasambana ico kigabo ubwa mbere mu Burundi cyagiye kirasundurana kivayo kijya mu buhunzi muri Tanzania za Mutabira kivuye kijya muri Kenya gitangura gukora ubucuruzi bw'abakobwa cyaragana mu Burundi kikarondera abakobwa kikamara kubandikira cyamara kubandikira ngaho kigaca kivuga ngo ni muze nabedeka inzira zibajana kurondera amafaranga muri Kenya cyagera muri Kenya kigaca kibajugunya mwibarabara bagihaye amafaranga babakobwa b'abarundi bagaca bahura n'ibibazo polisi ya Kenya yarabivumbuye itangura kugishakisha kiragirageza mu miryango yacu baca bakitwara muri Australia cyamaze kugwa aho rero cyarakubita abana kigeze muri Australia mu kwabirana mu kwendana n'icambere kino kigaba kigere uko cyarimba gospel indirimbo z'Imana muri Australia nta muntu atakizi ejo naraberetse video bagisanzaho cyariko kiraririmbisha abantu bagituka baranakirekoridinga mwarabona iga video barakirekoridinga nyakibwa nyene bati wewe ushika gusundurana tuzo guhamagara na police muri Australia nikigira nakazi mukuru nk'amayoga ni cambere none narababeshese video ni mayibo mbadayigendo ni kubera video nyinshi ngomba kwerekana ngaha hari video nyinshi ngomba kwerekana mwarayibonye mutayibonye mumbwire kuri Facebook ndashira muri comment kugira ngo muze kuyiyumvira abumva icongereza n'igiswahili bari kubera kibwira ko ari gisatuzi ibyo biraza rero nabinde cyakoze aka video cyambaye ibirori wamenga cyambaye ibiyo vy'imiryango kitangura kuntera amajamba abiri icyambere ngo abigira abakozi b'Imana ngo mvuga ngo abakozi b'Imana ngo mvuga ngyo cyakabiri ngo igihugu ngo ngaya Cengoma mbwiri yimbwa y'indaya ngomba ndayibwire namegenge ndabishuriyeho ibisigenda za kubigarukwaho reka manze gene mumvuriza cyane ko kiradebagura ngaho ndavuga kino kigabo kiri hagati ibi bindi ndabizaho muri mu nkora umuntu wese ararekuriwe kugira icyo uvuga ko ararekuriwe kugira nico yo commentinga ko nibyo yotegura kuvuga rero bisobanurwa gute Yesu yavuze ngo ivy'Imana tubihe Imana ivya Kaisari tubihe Kaisari ya nimba ino saha ari umuntu ataze ko Chimamanda ari umuntu akoresha na Kaisari kugira ngo avuga abakozi b'Imana ibitari byo avuge wanashima n'igihugu camwibarutse arakivuga nabi camwibarutse nta muntu avuga igihugu camwibarutse nabi twese tuba mu mahanga ariko nta muntu arekuriwe kuvuga igihugu cakwibarutse nabi iyo ugiye mu yo ntumbero ubuza wagize ikibazo bita reka rero tuvuge ku bintu bibiri nivyo ngomba kuvugaho rindira zambonera kure zize kuvya igihugu vuga igihugu caceka mwabigogimwe mwe ndazi kubesha muri mugatabwenge mugira kuko n'umuntu abazanira imisiba muremera amasazi muremera ibinyugunyugu muremera udukwavu muremera mwe murinda mwizera ko igitoro kigiye kuva mu masobe y'inkwavu mukuye guceceka mwebwe ntababwira n'ubwenge bwanyu bugarukira tugarukire kuno mugabo kuri kino kigabo hano cyari cyambaye amarori nahandi nta maraza yambaye amarori yivugisha uromba wewe je nofuma nkorera Kaisari hakonoba indaya nkamwe nigira abantu b'Imana nofuma nkorera Kaisari mwemugere gusamanya ubukobwa ngaho muri ibintu by'Imana ngo mukorera Imana mwarangiza ngo Yesu kandi muri indaya mutwaze therapy indaya nakorera Kaisari hako nokorera Titani nkuko namwe mubikora ngaho mitira ngo muri abantu basenga so now umugore we ndazi ko mwavanye kwera ubusambanyi bwawe wino umugore nebwo muri kumwe je umugore wanje turacari kumwe ndi Kaisari mwiza
jewe umugore wanje turacyari kumwe ntabwo garagaho induru mugabo wewe usanga ngo ririmbira Imana ngo murasenga umugore yaragutaye kubera gusambana. Now twagiye rero tubanze duhere kuvyo abapasteri reka nabumvishe karukana kuri inkuru ivuga ko ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu ukurikiranye umugabo w'imyaka 36 y'amavuko w'umunyamasengesho akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 16 abikoreye mu cyumba cy'amasengesho. Icyaha akurikiranyweho cyakozwe mu ijoro ryo ku itariki 16 Kanama 2025 mu mudugudu wa Gafuku akagari ka Gikombe no murenge wa Rubavu akarere ka Rubavu. Ukekwaho icyo cyaha niwe uhagarariye icyumba cy'amasengesho kuko ari mwarimu bakaba bamwita pasiteri nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ibivuga. Bivuga ko uwo munsi abana b'abakobwa bari ku rusengero bahakora amasuku bagiye gutaha babwira ko bwije batagomba gutaha mu ijoro ko ahubwo bareka bakarara bagasenga bagataha mu gitondo. So wagisambanye cy'umugabo we aba nibo bakozi b'Imana uvuga. Ndabwira mwebwe ngo urumva ngo avuga abakozi b'Imana aba mugenda mu mashengero mugasambanya abana inkumi ibiki nkawe mukurira aba nibo bitwa abakozi b'Imana. Indaya z'abakozi zitira abakozi b'Imana zose zama zitera induru mu givuze yuko ari abigira abakozi b'Imana babasambanye kuko bose bakora bimwe. Twakomeje ku kandi kawo no muri Afrika y'Epfo ariko wavukiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Itorero rye ryitwa Alleluia Ministries International yaritangirije muri Afrika y'Epfo ariko ni idini rifite amashami mu bindi bihugu. Rifite amagana y'ibihumbi by'abayoboke. Mu by'uyu muvugabutumwa tunze harimo indege ye bwite agendamo agiye kubwiriza ubutumwa hirya no hino ku isi. Afite kompanyi ye bwite yitwa Alpha Lukau Group ikurikirana business ye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwubatsi n'ubucuruzi bw'umutungo utimukanwa. Akora kandi ubucuruzi bwa petrol, amashanyarazi, itangazamakuru n'uburezi. Afite televiziyo yitwa Ami TV Station kandi mu myaka mike yishize yavuzwe cyane mu itangazamakuru kubera ko uyu muvugabutumwa yemeje ko yazuye umuntu. Muri video yakwijwe ku mbuga nkoranyambaga mu mwaka wa 2019 uyu muvugabutumwa agaragara ahagaze imbere y'isanduku arimo avuga mu ijwi riranguruye ati haguruka mu izina rya Yesu. Umuntu wari muri iyo sanduku ahita haguruka nyamara ngo bari bagiye kumushyingura. Amashyi y'urufaya ahita akomwa n'ibihumbi by'abayoboke b'iryo torero bari aho ngaho aherekejwe na amen ndetse na za haleluya zitagira ingano. Bavuga ko umushumba w'abakozi igitangaza cyaherukaga gukorwa na Yesu Kristo ubwo yazuraga Lazaro mu myaka irenga 2000 ishize. Usibye ko nyuma yaho zimwe muri kompanyi zikora akazi ko gushyingura abantu muri Afrika y'Epfo zavuze ko bamwe mu bakozi bazo bishyuwe amafaranga kugira ngo bagire uruhare muri iyo sinema. Ku mbuga nkoranyambaga Abanyafrika y'Epfo yewe n'abandi bavuga butumwa batangiye gusaba uyu muvuga butumwa kuzura Nelson Mandela niba koko afite ubwo bushobozi. Kera kabaye Alpha Lukau yagiye ku mbuga nkoranyambaga maze abangamiwe cyane. Uyu mugaragu w'Imana asaba imbabazi abakoresha imbuga nkoranyambaga bose, anemera ko umuntu wari muri iyo sanduku atari yapfuye. Ati mbere yo kwinjira mu rusengero isanduku yatangiye kunyeganyega bivuze ko uwo muntu yari akiri muzima. Ati twe turi inzu y'Imana kandi jewe ndi umupastor ukorera mu nzu y'Uwiteka. Ntekereza ko bazanye uriya muntu ku rusengero kubera ko bizera ko Imana ishobora kumuzura, ariko umuntu bazanye yari afite ubuzima mbere yuko agezwa mu rusengero. Iyo rero tuko turavuga bano nimo muvuga ko nibo muvuga yuko tugwanya abakozi b'Imana. Imitwe yanyu twarayimenye, uburaya bwanyu twarabumenye, ubusamani bwanyu twarabumenye, ugukuza y'amada kwanyu twarabamenye, uguteza amada twarabamenye, ukubarirwa kwanyu twarakumenye, ubwizi bwanabi twarabumenye, ubwicanye bwanyu twarabumenye, ukunyuruza kwanyu twarakumenye, ugupfungana kwanyu twarakumenye, uguhana amashano kwanyu twarakumenye, ukubesheranira kwanyu twarakumenye, ukuvuga mbene banyu twarakumenye, abanyendambi twarabamenye. Ni mwebwe migira ko mukijijwe. Havuga abapasiteri izo ndaya abo babeshi abo bateka mitwe muna abapasiteri muragapfa mutabaye abapasiteri nkawe wenyene urimo ngaha, ariko mukora amaso muza gusambana na Sandi wenyene uri uwo muri Canada uko na Sandi nawe ndazi gasundurana mu bandi ahubwo navyo bagihano ndabishiremo. Ivyo rero bitihwe
ndamwishuye gucambere kubera ko nabanyarika ari igovyora yivugisha Imana aho zamba byabisambani by'abarokore wihangane umukozi w'Imana urya n'umukozi wa Satani nimege ba Satani bakoze ba Satani mutazi no kubaka ingo zabananiye kubaka ingo byabananiye kwiyubaka byabananiye gushira hamwe mwamanya amacako buri ngo mwita barokore ngo murakijijwe naho reka tuje ku gace kagira kabiriro ku bya politike navyo ku mwanya wa gatandatu haza kwitabaze turufu y'amarangamutima aho kubinyura bwenge. Iyo ni tekiniki nayikomeye cyane abanyapolitiki bazi kwitabaza no gukina igihe cyose. Uzabwira abaturage utari ko murabona uko naka wundi yari umuntu mubi, uzagaruka ko byo mushenja byose bitagira gihamya nabo ntayo bazagusaba ubarondorere nuko yabagirira nabi n'igihugu muri rusange. Uvuga ibindi wenda yakoze unamubeshyera mu buryo bwa politiki umusenya cyangwa ugambiriye no kumufunga ahubwo. Ibyo byose uvuga urabivuga nyine babyakire gutyo ari ibyabaye ari byo mwakoranye ntabyo abo baturage bazi ntibari banahari ntibabana namwe cyangwa ngo babe barakoranaga wenda namwe ntabyo bazi rwose muri rusange. Ubundi bibaganirize cyane rwose uzavaho bamwanze cyane ari wowe bakunze kukuhangana nawe kandi wari mubi haba kuri bo n'igihugu. Nuhindukira ukamufunga yewe yanakwicwa ibyo ntacyo bitwaye bazakoma mu mashyi ko wabarengeraga. Ibyo byose ni ibintu bizamura amarangamutima atuma kubirengaho hagira izindi ngingo zigoranye cyangwa se bitagenda ibyo ari byo byose byagarukwaho bidashoboka. Aho n'amarangamutima azaganze ibindi byose bisigaye bivanweho. Ibintu bijyana n'imyizerere n'amasengesho nabyo nuko mu bikorwa n'imirimo ya politiki naho utazabiburamo. Imyemerere nta gihamya zindi cyangwa se ibimenyetso no gushyiramo izindi nyurabwenge zarizo zose nubishaka uzajya ubabwira ko nk'umubyeyi Bikira Mariya bareberera n'igihugu cyose kandi impuhwe abagirira zihorana. Ibyo bakenera byose binyujijwe mu ngabire n'imigisha byinshi rwose bigomba kubageraho nta kabuza. Nibabyemera cyane batyo kandi nawe uhora ubigarukaho nayo izahinduka iturufu nziza cyane iry'izindi mu kugenzura ba baturage rubanda binyujijwe mu marangamutima gusa kuko banagera aho ngaho bakaba bafana ubutegetsi gusa nabwo bukaba ikipe rusange bose bahuriramo. Bino mwabyumvise ni bya politike bivangavanga na byabo ni by'amadini cyane cyane kano kantu ko nakibanda kuri kino kigabo nyene c'ikigoryi hamwe no mu mbonera kure nyinshi ziri n'ubwenge bw'inkibi bavuze nyene. Ni kuvuga ngo iyo bamaze kuba abanyepolitiki bamaze kubakoropa mu mutwe baratinya yuko badoma ku makosa ku mafuti ari mu gihugu mu bitagenda neza mu bidashoboka kubera ko mu mutwe bamaze kuba abantu bari ngaho bafana ubutegetsi mu kubihana bwo butegetsi bwa CNDD-FDD buca buzana mu byamuri by'Imana. Niyo mpamvu hano mwumvise ngo arababwira ngo Mariya arabareberera turabasengera mwe mwizere Imana izobihindura buke twasize Imana imbere. Iki kigoryi cy'umugabo hamwe n'izo mbonera kure na zene bamaze gukoropa mu mutwe zikaca ziza ngo urumva we ngo ugwanya igihugu ukunyene ezagira avuze ntuze munana hano ngo urumva we ngo ugwanya igihugu naho umuntu yokwicwa ntaco bitwaye kandi wowe uri kubabwira ibintu mu gihugu biboneka yuko byamaze kononekara mu gihugu bikeneye gufatirwa umwanzuro bikeneye gusubirwamwo bikeneye kwigwaho ku bantu bakuru mu mutwe bakomeye. Mugabe kubera ko mwamaze kononekara muhitamo bane ko umuntu ari umuntu mubi. None mukumumba kuna ya nyandiko ye twavuze abyemeza ngo impamvu abakomeye barya ruswa ariko ntibafungwe banafungwa bigasa nko kuboza no kwishushanya kugira ngo bajye mu myanya yisumbuyeho bikubiye muri cya kintu cyitwa state capture kuba barashimusa igihugu. Iyo ubutegetsi bwashimuswe birangira rubanda basigaye bafatwa nk'inzazame zirirwa zinakinirwaho ubufindo. Urugero tugenda duterure miliyari 5 nihagira abasakuza nk'abanyamakuru imiryango mpuzamahanga cyangwa abandi tuzashaka umwe mu bahungu bacu dufunga noneho mu minsi mike rubanda bazaba babyibagiwe tumufungure tunamugororera umwanya. Ahandi ngo umunyepolitiki ajya kwiba agaterura amafaranga kayabo noneho hagira umukurubana mu nkiko buri wese akagenda muhaho kugeza bose abakwije bakamurekura. Kimwe nuko ngo bakoze state capture baba bameze nk'abajura ruharwa bakumva hari uwibye bagahita bamukweshemura kugeza yabahaye yose nayo bakamufungura bakanashaka aho bamuhengeka kugira ngo akomeze kugumana ijambo mu nda. Ikindi yavuze ko muri state capture ziri muri Afrika ngo usanga nyine abanyapolitike birirwa bavugiriza induru ruswa bemeza ko bayamagana hagira n'urya ruswa y'uduhumbi nk'ijana wakihanangirizwa nk'urugero rutuma rubanda bibeshya ko rwose ibintu ari munange kandi nyuma mu bikara ari ibicika. Niyo mpamvu abataliyano baca umugani mwiza cyane bati facta non verba ibikorwa mureka amagambo. Uyu si never namwebwe bamwe mumbonera kure bani bari kuravuga nga kandi ukajya mbahereje ko ibikorwa apana amajambo. Uyu munsi ubona ngaho perezida wacu araje namwe bamwe mumbonera kure muraje mwaka 2040 uteye imbere urumva rero Burundi bagiye gutera imbere bagiye gukwarara regate mugabwire murabe mu Rwanda bakoresha amajambo make ibikorwa bikaba byinshi bekoze mwebwe mubesha mukoresha ibigambo byinshi ibikorwa nabyo
ikindi cya kabiri hano bavuze kwijajata ngo urumva ngo igiturire turakigwanya perezida muzogere murabe iyageze imbere y'ibyo bisuma by'ibitegetsi nyene arabagira imbere ngo urumva jewe ndarambiwe barandambiye hano ndarushe aba n'abasuma ni mu bakamere mu barabe aba umvere ntuzewe bahagaritse igitoro ntuzewe baciye batelefone igitoro kirahagarara ntuzewe miliyaridi 50 ngaha zarabuze ntuzewe muri konti ya leta haja ko zero ntuzewe urumva ntuzewe we umenamwe yego perezida yunani ko gufata abasuma nuko bikorana nawe kandi abigira bizi abireberera bizi igisuma nibo mugirabe iyo bafashe umuntu gato ngo bagiye kumupfunga barapfunga imisi nga bagaca bamurekura uyu mugabo yavuze gute kuko bashimutse igihugu amabandi yashimutse igihugu niyo mpamvu je nababwiye ngo ahubwo abantu bari muri CNDD-FDD bayoboye Burundi ni intera hamwe je naguheka yuko ari abarundi kuko atari amabanda atari intera hamwe koko bayoboye Uburundi arabarundi ntabwo bakwifuza yuko Burundi bwopfa nabe nawo ngo magere kuri mwisho ndababwire kubera iki ndiko mvuga bino bintu ndabaha akarorero murabona nka uno mupolisi ngaha mubona ngaha no mupolisi mubona ariko asuruka gakinga ibi biri muri byamwe ndababwira ngo birateye n'isoni wewe ntabwo ukwigura avuga ngo rikovuga ngo igihugu hanze nabe barinze bamufotora bakamwerekana ariko asuruka gakinga hari kakamatara kaheze n'ibintu ubwavyo iyo foto yivugira byose mugabe nabwo bavuga bati turondera imodoka y'igipolisi yofasha abapolisi ngo ibaha imodoka yo kubunguruza mu gihe bagomba kwimuka ndikovuga nabi ibindi bihugu suko bibikora ahantu mudaha agaciro inzego ngo uri kuvuga igihugu nabi aya mafoto arabivuga yosohoka imaze abantu bakareka kubavuga ibicucu by'ibicucu umenga nta bwenge bigira turabagabo mugabe kamenga nta bwenge tugira igihugu gipfe ngaho tukibona duhari turabashinga ntahe ariko amabandi yo kunda igihugu gute mwarangiza ngirumva ngo avuga igihugu ciwe muragakomba imbwa avuga igihugu nabi ciwe javuga igihugu nabi mwamabandi mwe mwashimutse igihugu mwamabandi mwe mutite ku neza y'abarundi bari mu bibazo now mugere murabona izi ndangamuntu zitonze ngaha murazibona izi ndangamuntu na passport hasi n'abari abantu batonze umurongo n'abantu bari Gitega bagiye gutondera ifumbire abantu batonze kugeza aho baruha batondeka indangamuntu hasi umurongo ndangamuntu hasi ivyo bibaho mwabonye kweri aho abantu bagenda batondesha ndangamuntu bakazishira hasi kugira ngo uri hari yazatora karangamuntu aguhamagara tora karangamuntu aguhamagara nimuhagarara ku murongo ikindi cyo muri kumuraraba ngaha ngo batangiye gutangisha ifumbire batangiye gutangisha avase ngo ifumbire ngizoza ku mwakuza aho nyine uko batanze iyo fumbire avase yo kuronka iyo fumbire ntabwo bigera baronka iyo fumbire iyo ni intwari imeze gute ndabwira mwebwe abadede hamwe mu mbonera kure muceke muzonyice ndabizi ko uwo mwicawe ndabizi ko mwamenyereye guhotora mwamenyereye kwica mugabo niyo mwica ubwo bugoryi buzoca bubaheramwe niyo mwankuraho niyo mwica abantu bavugisha ukuri ubwo bugoryi buzobavamo ko mutegomba guhinduka dufate kuri ivyo umugera murabe amayinite ya rumitere ya rumitere muritere muze beninde militaire nambari militaire yengaho militaire mugere murabe amayinite uragura amayinite y'ibihumbi 2 bahita bace bagukatamwe amajana 2 na ngo yo kumwakuza yo muri 2026 are you mad yo muri 2026 utaranahagera nyumvira amastupid twe dufisa kweri kandi ugiye kurabana irizo internet zikora nabi murigera mubona bazifata ngo baziburanye murabibona bazifate ngo baziburanye muga mu Rwanda gaho nimbari runa yaraburanije nimbari MTN barayiburanije bayica miliyoni 30 kubera ko service yakora nabi mu Burundi naho kwera abadede bavyinjiyemo ari kunyaga no kwiba abantu byonyene hanyuma rero bino biheza hari urundi rwandiko nibagiye gushira ngaho uyu munsi oberi iyoboye ibijyanye n'ivyo busoro mu Burundi yanditse urwandiko ivuga yuko umupaka bagatumba na uvira wongeye kugurura ngo hanyuma abantu bagomba gukora utuntu ngo badukore ngo ariko birabujijwe kuzana igitoro hamwe n'ibintu vy'umumaro bipimwa ku munzane bisigura ko Burundi bitagira umunzane Uburundi umunsi bukenye igitoro n'ivyo bintu nyene bipimwa ku munzane kubera ubuzima Uburundi burimo ubukene abarundi barimo mugabo leta kivuga ngo igitoro nikiza ndabeshe genda kuri magazine TV magazine nuze jimbere magazine jimbere niyo nyene magazine jimbere kuri Facebook n'urupapuro rwahari baruhashitse ngo igitoro no nishinjira ibintu vy'umumaro no ntivyinjira ngo kubera ngo nta munzane uraza igihugu cyobera umunzane wo gupima ibintu bivuye mu mahanga shamano yu yarangize vuga igihugu nabi
koma hari ubavuga nabi no mu Burundi ukumva